Gdje ste ljudi? Evo nas u novoj epizodi on the my channel. Ljudi, danas igramo Bouncy. Igra se zove Bouncy. Ja volim da kažem Bouncy. I da ispljujem ceo ekran. I to volim dosta. Da ima što je ovo? Nemamo internet. Mislim, imamo internet, kako brzo. Connecto store try again later. Dobro. Idemo ljudi na play. Ovi imaju neki shield. Gledajte bre. Ljudi, igrice kao što vidite prosto dosta. Gađate ovim vatrenim kuglama, ovim kao ledenim, valjda ne znam. Nisam siguran. Igram je tek dan. I treba da ubijete ove gobline, šta su već. Ja ih zovem goblini, jer da su liče na gobline. I onako, odbijaju se kad udare nekog, skidaju po nekoliko damage-a i ovdje vidite koliko oni imaju health-a. I onda imamo na kraju levela glavnog bossa koji onako ima 1000, skoro 2000 health-a. Imamo one manje, naprimjer neke crvene tamo jedan kovčeg koje imaju po 400 health-i. Dobro. I samo ih ovako gađamo, odbijaju se i tako. Ali najbolje je kad, naprimjer ovako, evo ovi crveni gore, vidite imaju 400 do 600 health-a. Ubacite ovako neku kuglicu gore i onda se samo odbija od ostalih ovih stvorenja i tako im što više skida. Naprimjer ako se 5 puta odbija od nekog, 5 puta više će da mu skine, a ne jedan put kao kad bi ga pogodio samo ovako. Tako da, ovaj nivo ćemo da failujemo zato što je mnogo težak. Moramo sad ovako da udarimo. Ovdje da probamo ovako. Vidite, ovi imaju po 300 health-a. Što nije lepo! Kako je sad ubijemo ovog? Ne. Zezu se. Ima da mi skine. Dobro da imamo zid. Ljudi, mi ćemo da izgubimo ovaj level, a? Šta je mislite? Evo vidite kao ovako kad se odbija skinulo me skoro 1000 damage-a. Imam 7 health-a još na zidu, a ovi će da mi skinu još sigurno. To je to, failovali smo bre. Jer vama ovo creepy ova ruja. Vidite kako su samo... Ko će ovdje instalira, brate? Ljudi, pitam se da li bi vi htjeli da snimamo ovako različite igrice, naprimjer da stalno snimamo neku novu i onako da vidite vi kako je neka i da instalirate ako hoćete i on. To bi bilo cool. Bar meni onako cool da stalno da snimam stalno neku novu i tako. A sad mi ajde da se bacimo da pređemo ovaj nivo, što je jako teško. Moram da probijem gore nekako ne mogu. Da od gore, eto, ovako da uđe gore i onda mi je mnogo lakše da skide, gledajte. Stalno ih udara i sve to. Sad ovo da probamo ovako, što nije ispalo dobro. Evo ovako, naprimjer kad se odbija od gore ovako i stalno ih udara i lakše ih se reši. Dobro. Možemo čak nešto i da uradimo ovog puta. Ne, mrzim ovako kad se glupo desi. Idemo ovako. Eto to, ovako dođe gore i onda se sve skrši. I mnogo nam je lakše. Ovi gore ljudi, ovi crveni. Znači te su napasti teške. Toliko su teške da se ubija. Stalno ih ima ih po mnogo, a? Da probamo ovako. Bravo za mene, bravo. Kako sam cool. Dobro, skinuli smo jednog, nice. Ali gledajte, gore su stvorili još 3. Od 600 health-a, pa šta sam ja, brate, mađioničar? Ja sam ja wizard možda, a jesam wizard, evo ga dole. Dobro, okej, ja sam wizard i sve to. Ali opet je teško skinuti ovu bagru s vrata.
Evo ovako, ušao jedan gore i sad će da ih roka gore. Dok ne ispadne dole. Tako, a sad gore. Eto, dođi ti, dedi svome dođi ti, da ako smiješ dedu da ignorišeš. Udri moja. Moram ovo gore bar da skinem. A, nije uspio. Moram ovako. Možda i napravimo nešto. Dobro. Dobro, evo. Ovog ćemo malo teže, ovog lakše sam to da kažem. Čak smo gore i dobar damage napravili, bravo. Ajde bre, brzo. Tako. I to. Dobar napad. Ja izgledam tako napad, brate, ono kao napad. Prvo ćemo još jednom gore, ako ne uspe, idemo tehnika od dole, samo da ih rokamo. Ali, evo ga boss, ljudi, 2400 health, brate, mogli ste više da mu date, mislim. Tako, udarimo malo i bossa. Neka, pustimo ove male da udaraju, a skinut ćemo ovog bossa. Ovi neka udare dole u zid, neće da sruši zid. Ovaj neće da sruši zid, to znam. Ali ćemo mi bossa da rešimo ovako. To je to, mislim da je boss gotov. Da, gotov je. Samo još jednom da gađamo njega i to. Čak ni ne mora, mislim da će ovo... Ne, neće. Da, čak ćemo, evo ovako ćemo. Bossa smo rešili i ovo smo rešili. Ljudi, to je to bre. Kakav rad, uspeli smo. Evo, toliko creepy, brate, ruja neka. Kada sam sedio ovako. Sneg, fuj. Kako je neko... Može da igra, brate, mili. Dobre, samo ću da instaliram ovo. 100%. Zatvorimo... Dobro. Evo da upgradeamo zidove. Još malo. U stvari bolje da upgradeamo ove loptice. Ne znam koje da uzmemo. Uzet ćemo ove. Da daju više damage-a. I ljudi, to je bilo to do epizode. Evo, pozdravljaš čarobnjak, gledajte ga tu kako vam maše s onaj kamen tamo. Ljudi, to je bilo to od ove epizode i vidimo se in the next video. Pozdrav!